Rikari baraguhamagaye ntiwitabye urangije kwisha munsi y'igitanda. Ese yagiye munsi y'igitanda Mukuri yaragiye arisha none yibagirwa buretse se gato buretse ibyo bintu no kubera iyo operation reka nyihindure n'izina reka nyita operation sokoroka. Hano rero ibibazo biza bimera gutyo bakajya bakabaza bati se wa muntu ko tubona waragiye hoteli wariyemo irishyurwa icyumba waryamyemo kirishyurwa urabyumva neza itike y'indege irishyurwa twereke niki wari ugiye muri ako kazi karakaye wari umufana wari umukozi wa peri wari umukozi wa leta watumwe na Minadef muri ako kazi byagenze bite? Nibyo koko se Rugaju Regani yaba yafunzwe hamwe n'abandi bagenzi be? Abantu batatu barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rugaju Regani ukorera urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA biravugwa ko bafunzwe bakekwaho kunyereza amafaranga ya PRFC. Amakuru aravuga ko Rugaju Regani yatawe muri yombi hamwe na Kalisa Georgine wahoze ushinzwe umutungo muri APRFC cyo kimwe na Mugisha Frank bakunda kwita Jangwani usanzwe ari n'umuvugizi w'abafana ba APRFC. Uko ari batatu batawe muri yombi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Nyakanga 2025. Aba bari mu bantu bari gukorwaho iperereza ku mafaranga ataratangazwa umubare yanyerejwe muri APRFC. Ntiharamenyekana kandi uko bayanyereje. Ibitangazamakuru birimo SK FM byatangaje ko amafaranga avugwa arayifashishijwe mu mukino wa CAF Champions League 2024 na 2025 wahurije APRFC na Premier mu Misiri muri Nzeri 2024. Rugaju ari mu banyamakuru bari baherekeje APRFC kuri uyu mukino. APRFC yatsinzwemo ibitego 3-1. Ni inkuru itashimishije, ni inkuru itari nziza, ndetse aho bivugwa ko uyu munyamakuru Rugaju Regani bamuhamagaye ku neza kugira ngo abashe gusobanura uko byagenze, nyamara agatangira kubabwira inkuru zitandukanye cyangwa agatangira kubabwira bahamagare RBA. Tuzakomeza kubakurikiranira iby'uru rubanza cyangwa se uko bizagenda, niba ari buhamagazwe akagira ibyabazwa nyuma wenda akarekurwa. Gusa amagingo aya ngaya Rugaju Regani aracyari mu maboko ataraye, ndetse bamwe banavuga ko kugira ngo afatwe cyangwa se kugira ngo ahamagazwe byabanjije kugorana, ngo aho yahamagawe n'umujenerali akamuhamagara kuri telefone akamubwira tugomba kuza kwisobanura, akavuga ati oya mubanze mfite ikinyamakuru cyangwa se mfite ikigo nkorera mubanze mukinyureho. Bamwe bakavuga bati nyamara ntabwo ari ikigo gifite amakosa ahubwo niwe tugira ngo tubaze amakuru yabyo, ndetse ngo yabagoye cyane. Rero reka dukomeze tubikurikirane. Ayo ni amakuru dukura mu binyamakuru bitandukanye, aho na TV1 na Radio 1 byabitangaje nabyo, ariko ni amakuru ari ahanze. Rero reka tubikurikirane turebe kandi tusabire umusore wacu ataha amahoro. Bamwe bakunda kuvuga ngo nta sheni idacika. Rero kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amakuru yacu y'ubutaha. Ciao ciao.